Yurt деген sözün men özüme kaydım. Yılların olmasa, manen bolmasa, yurt деген sözün men yürek dolmasa, ah nasıl yürür men gurbet yaklarda. Söylemekten bitmey, faaliyette söylemekten bitmey. Наше традиционное искусство, оно всегда подпитывает и дает силу для движения. Наша культура, без которой, в общем-то, мы бы не состоялись и не сохранились бы до сегодняшнего дня. Очень важно сохранить преемственность, сохранить вот те звенья, которые были утеряны. Böyle tedbirlerin pek büyük emniyeti var çünkü o fikir uyandı halkta. Herkes düşünüp başlay. Bu çıkışlar, bu yerde eriştiğin bilgiler, algan bilgiler herkesge faydalı.